Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Imani kwa jambo jema limaze kuvugwa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno ambalo tumesikia. Byantangaje cyane. Tumeshangaa sana. Kubera ko mubo nari natekereje gusoma. Mahali ambapo nimeandaa kusoma Ngo musaza yasoma. ni hapo wamesoma. Rero byampamirije yuko ari Imana yashatse ko tuganira. Nimehakikishiwa ya kwamba ni hapo Mungu ametaka tuweze kuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso. Tutasoma kwa barua ya Paulo kwa Waefeso 1:15. 1:15. Rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso. Barua ya Paulo kwa Waefeso 1:15. 1:15. Aravuga ngo nico gituma naje maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu ugakunda abera bose, bashimira Imana urudaca, abasabira uko senze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icubahiro, gaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume mwimenya, w'amaso y'imitima yanyu abone uko hezwa, umenye izo mwiringizwa n'iyabahamagaye, umenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Amen. Nimesikia imani kwa Bwana Yesu katika yenu na upendo kwa watakatifu wote. Kwa hiyo siachi kumshukuru Mungu kwa ajili yenu na kuwakumbuka daima katika sala zangu, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape roho ya hekima na ufunuo mpate kumjua yeye. Bariko barandika Filipi. Barua Paulo kwa Wafilipi 3:7. 3:7. 3:7 Abafilipi. 3:7 Wafilipi. Nyamara byari ndamu yanje nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse n'ibintu zose bitekereza ko ari igihombo ubutunzi butagira akagero, ariko kumenya Kristo Yesu. Amen. Lakini Abagalatiya nanone harya muzehe yasomye 5:22. Wagalatia 5:22. Aravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'izishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda, ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Dushimira Imana kuko turoke akanya keza. Tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii. Si bisanzwe, Si mambo ya kawaida. Si ibintu zo kumenyera, Hatujazoea hivyo. si n'ibintu yewe niyo waba umaze iminsi ubikora ugomba kumenyera. Hata kama wewe ni kawaida kufanya hivi, lakini haifai kuzoea. Ariko Imana iyo yagutunze ngo ni biragushoboza. Lakini Mungu anapokuwekea fimbo yake anakuwezesha. Rero dushimira Imana kwiduhaye kano kanya. Tunashukuru Mungu kwa muda huu. Tugashimira n'abashumba batugirira icyizere Na kushukuru viongozi ambao tumepata uaminifu kwa bakabasha kuduhereza hano na kutupa nafasi hii. ahantu haragoye cyane. Mahali hapa si rahisi. Nuko ari twebwe Ni vile ni sisi, ariko ugiye nko mu bandi bantu banyagihugu duturanye, lakini unapoenda kwa majirani zetu, madhabahu ni ikintu gikomeye cyane. madhabahu ni kitu ya kutisha sana. Ni ikintu kidapfa kuvugirwa n'ubonetse wese. Si yeyote ambaye anakanyaga mahali hapo. Ni ikintu baha agaciro.
ni kitu cha thamani sana. Imani wamugisha kuba nka twizeye mukaduha hano. Mungu awabariki kwa sababu umefanya hivyo. Ikindi kintu ndagira ngo ubwo mperuka hano, siku nyingine nilipokuwa hapa, niba mwibuka bibuka baribuka ubwo duheruka hano, unapokumbuka vizuri bamaze kutubwira yuko turi buganira ijambo ry'Imana, walipotuandaa kuweza kusema neno la Mungu, mu mutwe wanje harimo ibintu byinshi. Nilikuwa na mambo mengi kichwani. Numvaga Mwuka w'Imana anganiriza ku bintu byinshi. Nimesikia Roho akinongoneza kwa mambo mengi. Nari mfite ibintu byinshi ku buryo guhitamo. Nilikuwa na mambo mengi kwa ajili ya kutoa uamuzi. Zashakaga kugorana. Ilikuwa ni vigumu sana. Ariko nza kwibuka yuko igihe mperuka hano, lakini nikakumbuka nilipokuwa hapa, hari ijambo twavuze. Kuna neno tumeongea. Twavuze yuko ikibwirizwa twari dufite, tumesema somo ambalo tulikuwa nalo, Imana nidushoboza tukabona uburyo, Mungu akituwezesha tupate nafasi, Imana nidushoboza tukabona umwanya, Mungu akitupa nafasi, tuzakomereza aho twari twasigiye, tutaendelea mahali tulipoachia. Ngirango abari bahari baravyibuka, wale walikuwa hapa numva ko ari ngombwa ko tugomba gukomereza ikigisho cyacu. Pia ni vizuri tuweze kutilia kwa yale mafundisho. Hari harimo amagambo nari navuze ngo turaganira hejuru y'amakuru. Nilikuwa na neno kuhusu habari. Amakuru. Habari. Mwuka w'Imana akanganiriza ambwira yuko abantu bakeneye amakuru. Roho wa Mungu ananiambia kwamba watu wanahitaji habari. Hari abandi bantu bicaranye amakuru atariyo. Kuna wengine wanakaa na habari ambazo hazifai. Hari abandi bagenda na makuru atariyo. Wengine wanatembea na habari ambazo hazifai. Ariko numvaga dukeneye kuganira hejuru y'amakuru. Lakini nilijihisi ya kwamba tuzungumzie kuhusu habari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ukomera kw'isi, kuwa imara kwa ulimwengu huu. Niba mubona isi yose imarana, kama ulimwengu huu, niba hari ikintu gifite agaciro kuri none kw'isi, kama kuna kitu ambacho kiko na thamani kwa ulimwengu, ni amakuru, ni habari. Amen. Haleluya. Imana izadufasha, Mungu atatuwezesha, zaturonkera, na Mungu atatupa nafasi kugira ngo tubone umwana, ili tuweze kupata nafasi. Cyo cigisho tuzaje, fundisho hili tutaweza kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushize rero kuko nari mbabwiye, kama nilivyowaambia, twari dufite ikigisho kivuga kumenya. Tulikuwa na somo kuhusu kujua. Kujua. La connaissance. Maarifa. Knowledge. Maarifa. Amen. Hicho kigisho twari dufite. Hiyo ndio somo tulikuwa nalo. Gerageza inyota. Amen. Ahoma. Ni kibazo cy'ibishurane. Haleluya. Naribuze yuko twaganiriye hejuru yo kumenya. Tulizungumzia kuhusu ujuzi. Hejuru yo kumenya. Kuhusu ujuzi. Hejuru yo kumenya. Kuhusu ujuzi. Twavuze yuko umusingi wa Kristo. Tumesema kwamba msingi wa Kristo, itangiriro ry'umukristo, mwanzo wa Mkristo ni ukumenya, ni kujua. Iyo utangiye urugendo rw'umukristo, unapoanza safari ya Ukristo, iyo utangiye urugendo turimo, unapoanza safari hii tunayo, udafite kumenya, bila ujuzi, uba ufite pourcentage nini, unayo paseti kubwa, uba ufite amahirwe manini, unayo opportunity kubwa yo kunanirwa, kuweza kushindwa. Iyo watangiye, unapoanza, ugatangirira mu kigana, unaanza kwa uvuguvugu, ugatangira kubera ko abandi babitangiye, unaanza kwa sababu wengine wakabikora kubera ko abandi babikoze,
unafanya kwa sababu wengine wamefanya, ukabikora kubera ko wowe ntacurame, unayafanya na wewe hautajua. tuzi ico bariya bamenye, Haujui wale wamefanya, tuzi ico aba uhaye wigana bashingiyeho, haujui wale ambao unawaiga. ko itangiriro rya zose, Msingi wa mambo yote ari ukumenya, ni ujuzi. haleluya. Hanyuma tuvuga yuko kubera ko Biblia dusaba kumenya. Kwa nini Biblia inataka tuweze kujua? Kubera iki Imana dusaba kumenya? Kwa nini Mungu anahitaji tuwe na ujuzi? Jambo la mbere, Neno la kwanza, twabonye yuko tumeona ya kwamba iyo twamenye, tunapojua bitwemeza yuko inatuhakikishia ibyo twatangije yale ambayo tumeanza tuzabisoza, tunaweza kukamilisha. ibyo twatangije Yale ambayo tumeanza tuzabisoza. tunaweza kukamilisha. Yohana ubutumwa bwiza Yohana wa Injili 6:63 sura ya 6:33, Yesu abaza abigishwa, Yesu akauliza abantu bari bakurikiye Yesu kubera imigati, watu walimfuata Yesu, hari abantu bari bakurikiye Yesu kubera ibiryo, kuna wale walimfuata kwa sababu kimwe ya chakula, n'uko uyu munsi hari abamukurikira kubera ibibazo, kuna wale wanamfuata kwa hari sababu abamukurikira kugira ngo bakire indwara, kuna wale wanamfuata hari abamukurikira kugira ngo ibakemurire umukene, kuna wale wanamfuata hari abamukurikira kubera inyungu zabo, kuna wale wanamfuata kwa sababu ariko Yesu ahindukirana abigishwa be, Yesu akawaambia wafuate, arababwira ndetse namwe murashaka kugenda, akawaambia na nyinyi mnataka kwenda. haleluya. Haleluya. Petero aramubwira ngo Petro akamwambia twakuvaho tunaweza tukajane, na tuende kwani wapi? wowe ufite amagambo y'ubugingo. Ni wewe uliye na mambo ya uzima. Bari baramenye neza, Walijua yaramenye Yesu ari we, walijua Yesu ni nani. yaramenye Yesu yakurikiye ari we, Walijua Yesu aramubwira ngo twakuvaho wakasema tunaweza tukajane handi, na tuende wapi? kwani wowe ufite amagambo Ni y'ubugingo. wewe uliye na mambo Ntabwo ya uzima. yamubwiye ko ari wowe ufite umutsima, Hajamwambia kwamba yabaye nk'abandi bari bakurikiye ibiryo, si kama wale walifuata, yabaye nk'abandi bari bakurikiye imyambaro. si kama wale walifuata Ushobora kuja mu butayu ugiye gusengera ihuzu, Inawezekana uende jangwani kuombea undi akaja mu butayu agiye gusenga ngo ashorerwe Imana. lakini mwingine anaenda ili aweze kufunuliwa Ufite Mungu. kumenya Imana gutandukana, Kwa hivyo mna ujuzi tofauti. ufite kumenya Imana ku bice bibiri. Kwa hivyo mna ujuzi tofauti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kindi kintu twabonye, Neno lingine ambalo twabonye yuko kumenya tumeona ya kwamba ujuzi kudufasha guhitamo. inatusaidia kuweza kutoa uamuzi. Iyo wamenye, Unapojua umenya guhitamo. unatoa uamuzi. Iyo wamenye neza, Unapojua vizuri umenya guhitamo. unatoa uamuzi. Haleluya. Haleluya. Ubuzima bwacu bwose, Maisha yetu yote, ubuzima bwacu bwose maisha yetu yote bugizwe no gufata ibyemezo, ni msingi wake ni kuweza kuchukua uamuzi. bugizwe no guhitamo. Ni kuchukua uamuzi. À chaque instant, nous sommes devant un choix. Buri gihe cyose turi imbere y'amahitamo. Kila wakati sisi ni wakati wa Birasaba guhitamo. inafaa tuweze kutoa uamuzi. Nakuze muri iri torero wahisemo, Hata kuja kanisani harimo amatorero menshi, kuna makanisa mengi. no kuja muri korali wahisemo. Kwenda kwa kwaya ni uamuzi. Ibyo wahisemo rero Yale ambayo umeamua, nizo bigaragaza icyo wamenye. hayo ndio yanaonyesha kile ambacho umetoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ingingo ya gatatu twagarukiyeho, Neno la tatu tumesema yuko kumenya kwamba ujuzi kudufasha kuba umutwe, inatufanya tuwe kichwa, ituba umurizo. tusiwe mkia. Nibaza ko ari aho twagarukiye. Ni mahali hapo tumekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Uzamure ibiganza turebe. Tunyoshe mikono tuone. Haleluya. 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 Igihe cyose Wakati wowote duhamagariwe kuba umutwe. ni vizuri tuwe kichwa. Amen. Amen. Umurage, Urithi, ubutunzi bw'imbaraga, utajiri na nguvu, izo Paulo yabwiraga Efeso, yale ambayo Paulo ameambia bidufasha iki? inatusaidia nini? Bidufasha kuba umutwe. Inatusaidia kuweza kuwa kichwa. Singenda kuko kanaka yavuze. Siwezi enda kwa sababu mtu mwingine ameongea hivyo. Bavuze ko itandukaniro ry'umutwe n'umurizo.
Tumesema kwamba tofauti ya kichwa na umutwe ni ufata icyerekezo. Kichwa kinatoa uamuzi, hanyuma umurizo ugakurikira na mkia kufuata. Umutwe ni ufata icyerekezo, kichwa ndiyo utoa uamuzi. Ntabwo ari ngombwa gupfa kurikira. Si vizuri uweze kwenda. Ntabwo ari ngombwa umuhungu wese uje umwemere. Si vizuri uweze kukubaliana na kila mtu. Ntabwo ari ngombwa ngo ibyo bakubwiye ubyemere. Si vizuri uweze kukubaliana na kila mtu. Wamenye kiri muri cya kindi. Ni nini umejua kutokana na hiki? Niki wamenye cyagoresheje gutekereza gufata icyemezo? Ni nini umejua ili uweze kutoa uamuzi huo? Bidufasha kuba umutwe, inatusaidia kuweza kuwa kichwa. Kitungurizo, tusiwe mkia. Kitugendere mu kigara, tusitembee kwa udanganyifu. Tugendere mu kigara, tusitembee kwa udanganyifu. Tugendere mu kigara, tusitembee kwa udanganyifu. Wakristo wengi bali mukugwa mu bibi kure kigara. Wakristo wengi wanaanguka kwa sababu bali mukugwa mu bibi kure urugomo. Wanaanguka kwa sababu ya kutembea kinjira mu utazi. Anaingia kwa mambo ambayo hayajui. Mugashesho kizu utazi. Anaingia kwa kikundi ambayo hayajui. Kinjira muri cha kikundi utazi. Anaingia kwa kundi ambayo. Tugomba kuba umutwe, tuwe kichwa. Bwana wabariki. Bwana Yesu. Haleluya. 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 Abasore batatu, Sadraka na Meshaki na Abednego. Vijana watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego. Babeli. Barababwira ngo baranye igishushanyo. Wakawasihi waweze kuabudu sanamu. Mwami Nebukadneza ngo akore igishushanyo. Mfalme Nebukadneza akatengeneza sanamu. Arabikora neza, arabitunganya. Akatengeneza sanamu. Aravuga ngo abantu bose baramye kino gishushanyo. Akaagiza ya kwamba kila mtu aweze kuabudu sanamu. Baraza kuramya cya gishushanyo. Wengi wakaja wakaabudu sanamu. Bamushira amakuru yuko hari abasore batatu. Wakampelekea habari kwa kuramya cya gishushanyo. Ambao wamekaidi kuweza. Arababwira ngo ni wao mpamagarire baze. Akasema waweze wawaite wakuje. Arababwira ngo si mwatekereje gute? Akawaambia mumewaza nini? Mwatekereje gute? Mumewaza nini? Abantu bose ko baramije igishushanyo. Watu wengine wameabudu. Igihugu cyose ko cyaramije igishushanyo. Nchi yote imeabudu. None se mwebwe mwatekereje gute? Nyinyi mumewaza nini? Ni yeye nani wakiza amaboko yanje? Ni Mungu gani atakayewaokoa? Barashasifiwe. Ariko baramubwira ngo, lakini wakamwambia niyo itadukiza hata kama Mungu kubera icyo twamenye, kwa sababu ya kubera icyo twizeye, kwa sababu ya kidushobora, hatuwezi. Haleluya. Amen. Kidushobora, hatuwezi. kubera icyo twamenye, kwa sababu ya yale tumejua. Icyo twamenye tukiduhesha kuramya igishushanyo. Kile tumejua hakiwezi kuturuhusu. Icyo twamenye tukiduhesha kwinjira mu burozi. Kile tumejua namenye tukidesha gutakaza ubusugi bwaje. Kile nimejua hakiwezi. Namenye tukidesha gusiga umugore wanjye ngone ku wundi mugore. Kile nimejua hakiwezi. Namenye tukidesha gusiga umugore wanjye ngone ku wundi mugabo. Kile nimejua hakiwezi kunifanya. Haleluya. Icyo namenye kile kinakudetermina. Kile umejua kinakufa wewe. Icyo namenye kile umejua. Icyo namenye wewe umejua. Ikiwa umejua nini? Haleluya. Haleluya. Manshi. Bwana asifiwe. Bwana ntabwo kuranya igishushanyo. Wakasema haiwezekani. Ntabwo kuranya kino gishushanyo. Haiwezekani kwa Mungu. Ariko twamenye. Kuna yale tumeyajua. Niba gupfa tufe. Kama ni kufa tufe. Bwana asifiwe. Niba gupfa tufe. Kama ni kifo tufe. Au kugira ngo ndakaze ubukristo bwawe. Hata ili niweze kutoka katika Ukristo. Naweza Ukristo ni kinege usumenya kuri wengine. Ukristo ni mtu peke yake. Uve mu Ukristo ni kigara. Uondoke kwa Ukristo. Uve mu Ukristo bw'abandi. Uondoke kwa Ukristo. Uve mu Ukristo bw'ikigara. Ondoka kwa Ukristo. Uve mu Ukristo bwo kubwirwa amagambo. Ondoka kwa Uve mu Ukristo bwo kurondererwa. Ondoka kwa Ukristo wa kuambiwa na watu wengine.
nadusenga itadukiza. Hata kama Mungu hawezi kutuokoa, hatuwezi kuabudu sanamu. Kweli. Haleluya. Abasore bari baramenye Imana. Vijana ambao walikuwa wamemchoka. Abasore bari baramenye neza. Vijana ambao walikuwa abasore bari baramenye neza bonye. Vijana walikuwa wamejua vizuri. Amen. Amen. Kumenya kuduha icyemezo cy'ubuzima. Ujuzi unatupa mwelekeo wa maisha. Imana ibaze. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Yes. Tukomeze ijambo ry'Imana. Tuweze kuendelea na neno. None se ko Bibiliya idusaba kumenya. Kama Biblia inaomba tuweze kugira ngo dusobanukirwe ko ibyo twatangiye tuzabisoza. Ili tuweze kujua kwamba yale tumenye guhitamo. Ili tujue kutoa uamuzi. Kugira ngo tumutwe twe kumurizo. Ili tuwe kichwa tusiwe mkia. Ni wiki tugomba kumenya. Ni nini inafaa tujue? Hiyo ni kingo ya kabiri. Hiyo ni tugomba kumenya. Ni nini inafaa tujue? Ni kitu tugomba kumenya. Ni nini inafaa tujue? Haleluya. Amen. Niki ugomba kumenya. Ni nini inafaa ujue? Jambo rya mbere. Neno la kwanza. Tugomba kumenya ijambo ry'Imana. Ni kujua neno la Mungu. Jambo ry'Imana. Neno la Mungu. So kulipata karestasyo. Sikuweza kushika kwa kichwa. So kulipata no kuliboroka. Sikuweza kushika kwa kichwa. Kumenya la nature de la parole. Ni kujua uasili wa neno. Uasili wa neno. Nature y'ijambo. Ni kujua asili ya neno. So kuboroka. Kuko Imana yakunze n'isi cyane zatumye itanga umwana wayo kinege kugira musabe muzahabwa mushake muzabona. Sio kushika kwa kichwa. Si hivyo. Tabaruko. La nature y'ijambo ry'Imana. Ni kujua asili ya neno. Imiterere cyangwa kamere y'ijambo ry'Imana. Kujua asili ya neno. Cyo tugomba kumenya mu bitagomba kumenya. Hii ndio inafaa kila Mkristo aweze kujua. Imiterere y'ijambo ry'Imana imeze gute? Asili ya neno la Mungu ni vipi? Haleluya. Haleluya. Jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza.